Kakenhon jeng Samla Catholic makentup jeng Kilai Diocese, Kaslong Archdiocese, Jowai bat Nongson Diocese. Kebansakan jo Syau Maumer wa Arpesan ni kejing rakhi ke Jubli rupa. Hakaba Kasang Samla Catholic Jowai Parish, Kelayo ban Pidang Borom Yoding Pana, New Silver Jubilee Youth Convention Cross, Boloan Poi Ha Parish Jowai. Hachwa Banlit Shau New Silver Jubilee Youth Convention Cross, Nasrok Ba Almarem, na Tre Yongriang, Ladan kejingelang ke Balingkon. Kabelai don lang do Father Lawrence R. Paswet, belong spiritual youth director but assistant parish priest. Father Hilarius Lamari, parish priest. Kekong Jisima Dhar, kepada advisor. Uma Wanroy, GBM advisor. MPR Lakyang, general secretary. Kemen Langki Dhar, president. Kisamla na KCMC berpher-berpher. But ha kena kejingelang na penkub beromru, yai sister Magdalene Sotun, LYA. Kaban mi no na kani parish na gebenta ban ai gejing sakri sya kabai pat ke jaka Father Lawrence Long kum shi benta gejing lekmen bat pediang borom ya gejing dap arpesan snem ka ICYM lapan ya New Silver Jubilee Youth Convention Cross bon let rung sya kiti gelai tili diocese bat kani gejing ya linti kan simpor kumba shi snem ai namar tang haslong dan hadu lai pendu tili parish hanongstein kumba arpesan tili ai bat hajwai hadu khat kendai tili parish Ulang ru bagi Jowai Diocese kadi kebakhadu ban pediang Youth Silver Jubilee Youth Convention Cross uban ne hadu ke arpesan terik bad ha ke arpun terik menta benai oleh banbu biang Youth Silver Jubilee Youth Convention Cross Shashilong Archdiocese ulang banadu lasyai kata ka khandri terik benai balai arajar puwei uni Youth Silver Jubilee Youth Convention Cross unsalet chigi balang snong CMC kebansang ha ke balang snong yongno ter hadu ke arpesan terik ha CMC Musa Lingkat demi sengi Salaro, bar arpun terik benai balai arjar pawaipat ha parish bon let phai biang pat Shashilong Archdiocese. Father Lawrence Long bakani kejing lek borom kolong kum sibenta ban yero bat pendon borom yu kenrat bat khamtam yu Jesus Christ uberi nong penim bat borom ya geding phana namar lingba jong kani geding phana ngila yo ya gejing penim bat jing ai. Amen. Kupa jongi bang koi keteng jong mi pan ke hipa jong mi katong kon jong mi katong ning selai duan ka sinong pom minta transport ke jingyap singamen kadai kum sibenta jong ka jing pendon buram ya ka jing dap arpusan snem jong ka ICYM Indian Catholic Youth Movement hakaba sedang eka arpusan snem mensua bad mentau snem udah snem Jubilee snem wadap arpusan snem berkum sibenta ban le buram ya uni snem Jubilee jongki kila penyat ya uni convention cross unai kmi unai peng unai rung sha man ki parish jongki lightly ki diocese berkum juru ki barang sedang baper hakaba ki sengsam la ki don berkum juru ki parish ki don ti molomala kempem kani kejing ya lenti kalau longkum sisnami kenti molomala namar ba hakini ki lightly ki parish ki lightly ki diocese ngitip ba kum ka Shillong ka don hado laipun riu parish laipun riu tli ki parish nang ta ka nongstoin ka don hado arpusan tli ki parish bat ka Jowai ka don khat khandai tli ki parish den ta ka daw ka de ka tenti ya ka bajrong ka bajalan Henry gede kawe komisi benta ban yero pendon buram yo konran kam tame ya uji sukres unong penim jengi bala job yo partai lengba kading pernah menta la tam na thai molomala ar banai na lai banai hapo ka diocese jengi da ka bau sedang manwan hapo yeng bishop ha lombi sentu menta wayai na ar banai lai banai menta la poi syaka parish ke jongi bat ke parish jongi kedai ke khaddu ba uni convention cross unwan bat unne hangne po parish jongi nok no shiphousngi bat hagini shiphousngi un yai nong kongdu sha ki balang shnong jongi ha ke ba ki samma jongi ki don aga khan monta ka sngi khat sandrik un poi hangne ngin selek buram yu sibit janmin ka mas khoin hadin ka mas khoi ngin sudan beting ya di salang hadin kata ngin sudan pad ya ka praise and worship ka jingiro ka jing pendon buram ya uni convention cross haka step haka ngin wan phai la sha nang ta khat new trik in le chamaran terpai
kat pra tarik sya ka somenting kat kendai tarik Salini Colony arpo tarik mi mentedu nang tahun suan pai pan sya kini kisan tadi ki CMC hapo joai sedang pepele ciliang rain arpo tarik yamusian kimusniang arpo lai tarik arpo ar tarik New Hill lat lobo Caroline arpo lai tarik mokodup tendopung arpo sau tarik Muslim kat dong isngi saloro arpo santring hadin kan neban ngin sa wanra biang di usani sepo Paris unne ha kani kami arpo nri tarik badak arpo nyau tarik menstep ha kasin sejain ngin selek on yu sha Shillong Archdiocese